ingane ivuko kweyure nje eyi-1 nabuyayo balela. So ingxaki ekhoyo emhlabeni yintoni? Hallelujah. Ingxaki yabazali emhlabeni hallelujah. Abanye balangasemini abanye ngoku sebusuku belele emini khona sebusuku yaphinda yathi amen. Mistake ekhoyo emhlabeni. So ungazihambe nje inkonzo ke kufanele ayifike le ndawo ufundisa kabili akashumayeli ngakho le ndawo emanje senteni akasibabazali kalula. Amen. Ile phawu yenyuka phangumane kufuba phangumzane pha azobesulubili uthi uyavutha uzalwana. Kanti abantu bafuna uqala mayeke ukuthini kulala. Ini iBhayibheli washumayela uPawulos pha i-night prayer usuku bonke wacela i-upstairs enziwe abantu bahamba phezansi bangaphazamisani naye wayegumbini eliphezulu wafaka inkonzo pha wahlala nabazali wabashumayeza ubusuku bonke oyi-1 ngoba ule wade wayowezansi upstairs ufika pha ngabethe ngathi ubhubhile bathuka abanye ba uthele mntesiwe kanti zebashumayeza uyazela ulibe noma uphezu kwenu la bathe uphezansi into ingxaki kulela. iBhayibheli bathi xa beqala ukuphuthuzela befuna inkonzo bovusa la muntu uwephezansi ubakaphukanga na